Mwaramutse neza mwese muteze yombi muri bice bitandukanye ndabasoje kandi bifuje kugubwa neza uyu munsi wa none tariki 28 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026 tugarutse mu makuru atuye kureba ibigezweho kugeza kuri saha. Chelsea Kaikwamba Wagner yavuze byinshi ku bijyanye n'ibiherutse kuvuga n'ubutegetsi bwa Kigali, aho ibi byongeye kugaragaza ko ibihugu byombi biri guterana amagambo. Gusa amagambo yavuze abenshi babatunguwe n'ibyo yatangaje agaruka ku butegetsi bwa Kigali. Ibi akaba yabigarutseho ndetse natwe twaba tuza kwabwira ibyo yagiye atangaza. Imirwano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irakomeje, aho amakuru atugera avuga yuko imirwano ikomeje gufata indi ntera mu bice bigiye bitandukanye nyuma yo kubitero za drone bikomeje kuzahaza abarwanya umutwe twaje intwara 23 nk'uko amakuru agenda tugeraho abigaragaza, ndetse bikavuga ko imirwano imaze kuba yafata indi ntera mu bice bigiye bitandukanye byaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rucuru abasivili babiri bishwe mu mirwano yahuje M23 n'umutwe witwaje intwaro utaramenyekana, ndetse bisatira mu duce twa Mweso muri teritwari ya Masisi. Mu gihe kandi kugeza kuri ubu ngubu bivugwa ko mu mirwano irimo iraba abarwanyi umutwe twaje intwaro 23 bari kongera abarwanyi babo ahagana mu gice cya Rubaya, ariko bivugwa ko abangaba bari kongerwa bari guturuka muri Kivu y'Amajyepfo mu bice bitandukanye, bari kuzanwa muri bice kugira ngo bategure ibitero bigomba kugabwa mu duce turimo Pinga ndetse na Meti muri teritwari ya Warikare. Ngo ibi bikaba bigomba gukorwa hagamijwe kwira ku gisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikimaze iminsi kizahaje abarwanyi umutwe twaje intwaro 23 kugeza no ku rwego rwo kuba izi nyeshyamba zaratakaje umubare mwinshi w'abarwanyi. Turagaruka ibice bigiye bitandukanye biramutse bivugamo imirwano. Icyo usabwa gusa no kuza kuba hafi y'aya makuru ukabona uko byifashe cyangwa se ukamenya uko byifashe. Nibutsa abantu mutarakanda subscribe cyangwa se s'abone kukora kuri kwa buto gatukura, undi tukarushaho gukomeza kugenda tubana muri biganiro n'amakuru bigiye bitandukanye bigenda bitugeraho. Kwamaze kubikora sava munyarukino no group yacu ya WhatsApp. Ndetse ikindi cy'ingenzi dushaka kuba twakongeraho ku bantu mutarakanda subscribe kuri Warore TV muratumiwe kubikora. Imirwaniro irakomeje muri teritwari ya Masisi. Urugamba rurimo ruragenda rushaho kwaguka kugeza kuri ubu ngubu hagati ya Wazalendo ndetse n'umutwe wa 23. Bivuga ko kugeza kuri ubu ngubu Wazalendo bakomeje kugenda basatira ibice bigiye bitandukanye. Amakuru aramutse kuri iyi tariki ya 28 z'ukwezi kwa kabiri aravuga ko imirwano ikomeye cyane yumvikanye irimo isatira umujyi wa Ngungu. Ubu Ngungu bivuga ko Wazalendo barimo berekezayo, dore ko bivuga ko ubu ngubu ibice Wazalendo bagezemo biri munsi ya kilometero 8. Imidugudu yose ikikije uyu mujyi ikaba yaguye mu maboko y'aba Wazalendo, akaba asigaye kilometero nkeya cyane kugira ngo Wazalendo babashe kuba bakandagira muri iki gice. Mu minsi birishize Wazalendo byari byatangajwe ko bari muri kilometero 10 kugira ngo babashe kuba bagera muri uyu mujyi kugira ngo babashe kuba bagera muri aka gace ka Ngungu, mujyi nawo uteye imbere. Ariko kuri ubu amakuru aramutse avugwa nuko bageze muri kilometero 8, ndetse kandi uduce twose tuzengurutse iyi Ngungu twamaze kuba twajya mu maboko ya Wazalendo. Ibi ni ikimenyetso kigaragaza ko Wazalendo bidatinze bashaka kuba bamaze kwigarurira umujyi usanzwe mu maboko umutwe twaje intwaro 23. Imirwano ikomeye kandi irakomeje, ndetse mu duce tugiye dutandukanye bivuga ko Kibanda Mudugudu iri ku birometero ku kilometero 1.5 uvuye mu mujyi wa Kasopo, ku gice cyerekeza Warikare hagati ya M23 ndetse CMC Wazalendo na APCLC bahanganye n'umutwe twaje intwaro 23. kandi bivuga ko ngo ibitero biri kugabwa muri bica nkuko byavutwe na ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birimo bigaragaramo n'ingabo z'u Rwanda RDF. Icyakoza n'ubwo aya makuru akomeje gutangazwa gutya ubutegetsi bwa Kigali ntabwo bwigeze bwemeza cyangwa se buhakana aya makuru, ndetse bavuga ko mu by'ukuri ndavuga Wazalendo ngo ari bo bari guhangana nabo. Kugeza
kuri izi saha biravuga ko imirwano igeze mu gace ka Kasopo nk'uko amakuru atugeraho abitangaza bitewe n'uko mu masaha mu gitondo kare ku isa saa 11 kilometero 1.5 kugira ngo werekeze mu mujyi wa Kasopo ari imirwano rigeze gusa imice imirwano ikaba yabanje kibanda nk'uko amakuru agenda atugeraho. Iyi mirwano rero irimo iragenda irushaho kumvikanamo ingufu ziremereye ndetse n'ubushobozi bw'intwaro zidasanzwe nyuma yuko kandi nanone mu bice bye bitandukanye bivuga ko Wazalendo bakomeje kugenda bigira imbere. Ubu tuvugana ibice birimo Sake Kirorirwe kuri uyu muhanda bivuga ko naho mu gace ka Kingi kilometero 15 uvuye Sake ku muhanda Sake Kirorirwe naho Wazalendo bakomeje kugenda bigira imbere. Rupango kilometero 10 naho nanone uvuye Sake ni ku muhanda Masisi. Karenga kilometero 8 uvuye Sake nkuko bigaragara PNV road cyangwa se Sake Kicanga ni muri axe ya Sake Kicanga. Utu duce twose urumva ko n'uduce Wazalendo barimo barageramo kwa advancing bigira imbere. Iyo tuvuze advance biba bisobanuye ko barimo baragenda bigira imbere basatira rero ari kubera urugamba. Ibice rero ikaba kugenda bisatirwa ndetse amakuru ari kujya hagaragara akaba agaragaza ko isaha iyo ari yo yose basore bashaka kuba bagera muri utwo duce tuvuze ruguru, ariko bigikomeye kubera ko imirwano iri kuvugwa kugeza kuri ubu ngubu icyumvikanamo imbaraga zikomeye cyane cyangwa se imbaraga ziremereye z'urugamba. Nkuko amakuru akomeje kugenda bigaragaza ngo haracyari urugendo mu by'ukuri 23 nayo ikaba ikomeje kwihagararaho no kugerageza mu by'ukuri gukora ibishoboka byose kugira ngo urebe ko yakwegukana intsinzi muri utu duce, nubwo abenshi bavuga bati biracyari ingutu kuko Wazalendo FARDC ingabo z'u Burundi nabo bakomeje gukanira ku buryo bukomeye cyane. Amakuru ari kuvugwa aravuga ko umutwe wa 23 wakiriye ubufasha rubaya bugomba kubafasha mu guhangana n'umutwe ya Wazalendo ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo nyuma y'uko drones igisirikare cya leta ya Kongo zikomeje guhangayikisha benshi mu bagize umutwe. Gusa abandi bakavuga bati uku no kwigemurira FARDC kubera yuko n'ubundi kuba bongereye umubare w'abarwanyi barwanira ku butaka bitari igisobanuro cy'uko bashaka kuza gutsinda izi drones z'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikomeje guhangayikisha ku buryo budasanzwe itsinda ry'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Prito itsinda ry'inyeshyamba rirwanira hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu tuvugana ibice bigiye bitandukanye byakomeje kugenda bigaragara ko umutwe wa 23 gifite urugendo rukomeye cyane rwo kongera kwisuganya nyuma y'uko bashegeshwe ku buryo budasanzwe n'ibitero bya drones. Amakuru akagaragaza ko kugeza kuri izi saha imirwano ikomeje kuba hari benshi mu barwanyi umutwe twaje nk'una 23 bakomeje kugenda batakariza ubuzima, ndetse cyatunguranye cyane nuko kugeza kuri ngo mu mirwano yongeye gutangizwa ari imirwano mu by'ukuri irimo iratuma benshi mu bagize itsinda ry'umutwe wa 23 batakaza abarwanyi, ariko ku ruhande rwa FARDC bakaba bavuga bati FARDC bite no kuri gukoresha drones ngubu abarwanyi mbarwa dumwe kwenda kuri Wazalendo bari kwigira imbere nibo barimo baratakaza ubuzima na wundi mu bisanzwe. M23 ikomeje gura n'igihombo gikomeye cyane ndetse no kurwana n'umwanzi utagaragara nkuko ku ruhande rw'izinyeshyamba bivuga. Ni mu bice bitandukanye by'Intara Kivu y'Amajyaruguru bikomeje kumvikanamo imirwano, ariko ibingibi nanone biragaragaza ko akomeje no kuba guterana amagambo nyuma y'uko imirwano ikomeje gutya hagati y'ubutegetsi bwa Kigali n'u Rwanda nyuma y'ibyatangajwe na Olivier Nduhungirehe. Hari amagambo yongeye kugarukwa ndetse no gutangazwa n'uruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka dusuzume turebe uko byari byifashe, dore ko aya nayo ari amakuru yongeye kuvugisha batari bakeya. Ni mu nama ya 61 y'umuryango w'abibumbye ishinzwe kurengera uburenganzira bwa muntu yabereye Geneve,
Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yemeje ko irengera abaturage bayo bose kandi yamagana kwigarurirwa k'ubutaka bwayo mu buryo bunyuranyije n'amategeko bikorwa n'inyeshyamba, bavuga ko izi nyeshyamba zishyigikiwe n'ubutegetsi bwa Kigali. Ibi bikaba byongeye kugaragaza ko umwuka utaraba mwiza hagati y'ibihugu byombi. Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye gushimangira ko yiyemeje kubahiriza uburenganzira bwa muntu ndetse no kurengera abaturage bayo ndetse n'amoko n'amatsinda yose agize igihugu. Ibi bikaba byaravugiwe nk'uko bigaragara mu ijambo ryatangiye mu gice cy'abayobozi bakuru mu nama ya 61 y'inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe uburenganzira bwa muntu CDH yabereye i Geneve mu Busuwisi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga, ubuturane mpuzamahanga la Francophonie n'abanyekongo baba mu mahanga Madame Tracy Kaikwamba Wagner yamaganye ibirego bivuga ko guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishyigikira ivangura rikorerwa abanyekongo bakomoka ku bwoko bw'Abatutsi. Iyi mvugo isanzwe ikoreshwa na guverinoma y'u Rwanda mu gusobanura impamvu ibikorwa byayo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Minisitiri Tracy Kaikwamba Wagner yavuze ko iryo vangura ritigeze riba politike ya guverinoma cyangwa y'igihugu. Yagaragaje ko amakosa cyangwa imyitwarire mibi y'abantu ku giti cyabo ifatirwa ingamba hakurikijwe amategeko y'igihugu n'amasezerano mpuzamahanga. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yashyizeho umukono ndetse ashimangira ko kwitwaza kurengera itsinda runaka bidashobora na rimwe kuba urwitwazo rwo kurenga ku mategeko mpuzamahanga cyangwa rwo kwigarurira mu buryo butemewe igice cy'ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yagize ati ubuyobozi bukomeje gushyira imbaraga mu gukumira ndetse no guhana imvugo zibiba urwango, cyane cyane mu gihe hari gukomeza gukoreshwa amacakubiri ashingiye ku moko. Hari iperereza ry'ubucamanza ririmo gukorwa kuri ibyo byaha no ku bindi bifitanye isano n'intambara, hubarizwa uburenganzira bw'ababikurikiranweho. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irakorana kandi na komisiyo y'iperereza kugira ngo hamenyekane ababiryozwa. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irengera byuzuye abaturage bayo bose. Kwitwaza kurengera itsinda runaka ntibishobora kuba ishingiro ryo kurenga ku mategeko mpuzamahanga cyangwa kwigarurira ubutaka bw'ikindi gihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Mu gukomeza gusobanura no kurengera umwanya wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku birego by'u Rwanda, Minisitiri Tracy Kaikwamba Wagner yavuze ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itigera yifatira ibyemezo byo kwihorera igihe habaye amakimbirane, ahubwo yubahiriza inzira n'ibikoresho by'amasezerano mpuzamahanga mu kugaragaza no kurengera inyungu zayo. Yagize ati ibihugu byubahiriza inshingano zabyo byifashisha inzira za diplomasi n'amasezerano mpuzamahanga mu kugaragaza ibibazo bifite, ntibisimbuza amategeko urugomo. Aya magambo ya guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aje akurikira impaka zabaye nyuma y'ihagarikwa ku mirimo y'umuvugizi w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC General Major Sylvain Ekenge washinjwe kuvuga amagambo afatwa nk'ivangura ku bagore bo mu muryango w'Abatutsi. Icyicaro gikuru cy'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyatangaje ko amagambo yavuze atagaragaza na busa umwanya wemewe w'igihugu w'umugabo w'ikirenga w'ingabo cyangwa w'akarere ka guverinoma. Mu itangazo ryashyizweho umukono n'umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Lieutenant General Julius Banza, ayo magambo yaramaganwe. Anashimangira ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziyemeje kurinda no kurengera mu kinyabupfura no mu mvugo ubusugire n'ubwigenge bw'igihugu ndetse n'umutekano w'abanyekongo bose nta vangura iryo ari ryo ryose, kugeza no ku rwego rwo kwitanga birenze. Yanahamagariye abaturage bose gukomeza ubumwe n'ubwiyunge no kwirinda imvugo z'urwango kugira ngo bashyigikire ingabo mu gusoza inshingano zazo. Amagambo ya General Major Sylvain Ekenge yakwirakwijwe cyane kandi akoreshwa na bamwe mu bayobozi ba guverinoma y'u Rwanda ndetse n'abayobozi bamwe mu mutwe w'inyeshyamba wa M23 mu gihe umubano hagati ya Kinshasa na Kigali ukomeje kuba mubi ku bijyanye no kubahiriza imyanzuro yafatiwe mu biganiro bya Washington. Ibi byafashwe na bimwe nk'igisebo kuri Kinshasa, aho bamwe babibona nk'ikimenyetso cyo gushidikanya ku bushake bwayo bwo kubahiriza ibyo yemeje. Kugeza kuri ubu mu yandi makuru akomeza kugenda amenyekana, imirwano iri kuba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuga ko ikomeje gusiga ihitanye abatari bakeya.
ndetse no gukura mu byabo bamwe na bamwe. Hari ubushyamirane bukomeje kuba mu duce tugiye dutandukanye nk'uko amakuru atugeraho avuga ko hari ibice nanone bikomeje kumvikanamo amasasu rero akagira ingaruka zikomeye cyane. Icyakoza kuri ubu amakuru anamutse avugwa ku mugoroba wo kwa kane kugeza ku munsi w'ejo nanone no kuri wa gatandatu mu gace ka Nyabiyondo muri teritwari y'Amasimuna Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Demokarasi ya Kongo hari kumvikana imirwano ndetse n'ibitero by'indege za gisirikare bitagira abadereve by'ingabo za leta ya Kongo. Ibyo bitero bigamije aho abarwanyi umutwe wa M23 bari mu duce twose, by'umwihariko hari ibyumvikanye aho bita Isiro. Icyakora nubwo ibitero bikomeje bigamije abarwanyi, bavuga ko abaturage batatu basanzwe bakomerekeye muri iryo turika ry'ibisasu. Nk'uko amakuru aturuka mu baturage bo muri ako gace bitangaza, ngo ibisasu byaturikiye hafi y'ingo zabo maze ibice byabo cyangwa se bizwi nka ekra bikomeretsa abantu batatu bari hafi aho. Abo bakomeretse bose bakomoka mu gace kamwe kandi bavugwaho gukomereka bikomeye, bahise bajyanwa byihutirwa mu kigo nderabuzima kugira ngo bahabwe ubuvuzi bukenewe. Kugeza ubu nta makuru arambuye aratangazwa ku bijyanye n'icyaba cyarabaye ku ruhande rw'abarwanyi ba M23, kuko igitero cyabereye hafunzwe bigatuma bidashoboka kugenzura amakuru mu buryo bwigenga ku bijyanye n'ibi bitero. Iki gitero kibaye mu gihe muri teritwari ya Masisi hakomeje kwiyongera imirwano hagati y'ingabo za leta ya Kongo FARDC n'abarwanyi ba M23. Agace ka Nyabiyondo gafatwa nk'ahantu h'ingenzi mu bya gisirikare, ari nayo mpamvu kakomeje kuba indiri y'imirwano n'amakimbirane akomeye kugeza kuri ubu ngubu. Ni agace kari strategique. Ku bijyanye n'ibikorwa bikomeje kuba ariko bikagira ingaruka ku baturage Rucuru, abasivili babiri bishwe ni mu mirwano ya M23 n'umutwe utaramenyekana hafi na Mweso. Umutekano ukomeje kuba muke mu gace ka Rucuru mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Abasivili babiri basize ubuzima nyuma y'amasasu yarashwe mu mirwano yahuje abarwanyi ba M23 n'umutwe w'abitwaje intwaro utaramenyekana. Abivuga ko iyi mirwano yabera hafi ya GTN muri shoferi ya Bugito muri teritwari ya Mweso hafi na teritwari ya Masisi hafi n'agace ka Mweso. Amakuru aturuka Mweso avuga ko iyo mirwano yatangiye nimugoroba urwo abarwanyi ba M23 bari mu irondo bahuye n'abantu bitwaje intwaro bataramenyekana inkomoko cyangwa aho babarizwa. Nyuma yaho habayeho kurasana gukomeye kumvikanye mu gace gakunze kugaragaramo ubworozi n'ubuhinzi hano GTN, bitera ubwoba n'akaduruvayo mu baturage bahatuye bari mu nkengero zaho. Imirwano yahitanye umwana w'umukobwa n'umworozi wari ushinzwe kuragira inka cyangwa se umushumba. Bombi bakekwa ko bishwe n'amasasu yatanye. Uretse abo babiri, inka 12 nazo ngo zarishwe, bikaba byateje igihombo gikomeye ku borozi baho kuko imibereho yabo ahanini ishingiye ku bworozi. Nyuma y'iminota itari mike y'urusaku rw'amasasu, ibintu byaje gutuza gahoro gahoro. Nubwo umutekano ugikomeje kuba muke, nta ruhande na rumwe ruratangaza ko ku mugaragaro umubare w'abarwanyi rwaba rwatakaje cyangwa ngo rutange ibisobanuro birambuye ku byabaye. Iyi mirwano yongeye kugaragara ku mutekano muke, yongera kugaragaza ko umutekano muke kiri ikibazo gikomeye muri shoferi ya Bwito. Imitwe itandukanye ikomeje kuba yahangana nk'uko birushaho kugenda bigaragara umunsi ku wundi. Hakaba hari urugendo rugitegerejwe mu kubaka inzira iganisha ku mahoro. Imidugudu irimo Cyugi, Katobo ndetse na Kaniro haravugwa iki? Ni imidugudu iherereye muri shoferi ya Bahunde muri teritwari y'Amasimuna Kivu y'Amajyaruguru. Iyi midugudu yongeye gufatwa n'inyeshyamba za M23 nyuma y'imirwano ikomeye yari imaze iminsi ibahuza n'imitwe yitwara gisirikare izwi ku izina rya Wazalendo. Iyi midugudu ifatwa nk'ahantu h'ingenzi mu rwego rwa gisirikare kuko igenzura inzira ziganisha mu y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro wa Rubaya. Mu ntangiriro z'iki cyumweru Wazalendo nibo bari bayifashe, ariko nyuma y'iminsi bayigenzura basubiye inyuma bitewe n'igitero gikomeye cyagabwe na M23 cyari cyashyigikiwe n'iyongera ry'ingabo nyinshi nk'uko bitangazwa n'inzego z'ibanze n'iz'umutekano zo muri ako gace. Kongera gufatwa kw'iyi midugudu bigaragaza ko imirwano ikomeje gukaza umurego muri Masisi, ahamaze iminsi habera intambara zisubiramo hagati ya Wazalendo na M23. Mu minsi ishize hagaragaye kwiyongera kw'ingabo n'ibikoresho bya gisirikare muri ako gace, bikaba byerekana ko inyeshyamba zishaka gukomeza gushimangira ibirindiro byazo. Kugeza ubu nta mibare yemejwe ku bantu baba baraguye mu mirwano cyangwa ku byangiritse,
ariko abaturage bari muri ako gace batangaza ko humvikanye urusaku rw'amasasu menshi n'ibisasu byateye ubwoba bukomeye, bigatuma benshi bahungira mu duce batekereza ko dufite umutekano muke. Izi mpinduka mu bya gisirikare zirimo ziratera impungenge z'uko urugomo rushobora gukomeza kwiyongera muri Masisi, niba imirwano yakomeza cyangwa igakwirakwira no mu tundi duce. Hashobora kongera kubaho iyimurwa rikomeye ry'abaturage, cyane cyane abahungira muri Rubaya, Nyabyondo nayo kugeza uyu munsi yibasiwe n'imirwano cyangwa ahandi hakekwa ko hatekanye kurushaho. Masisi ni akarere kamaze igihe gahura n'ibibazo by'umutekano muke, byatumye abaturage benshi bimurwa inshuro nyinshi. Ibi byongera umuzigo ku kibazo by'ubutabazi kw'imiryango ihunga isiga imitungo y'imyaka, imirima n'ibikoresho by'akazi, bikarushaho gukomeza ubukene n'ibibazo by'imibereho kuri abaturage bakomeza kurushaho guhunga uko bwije n'uko bukeye.